يو إساتي ويواتي آتي جالت علمنا ما قروا فالات لا تسألن بني آدم حاجة وصل الذي أبوابه لا توجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأل شاعر ربي هقوتو يو إسا قد أجوبات سرة دلنا علمنا ما قروا يو إسا قد أتي نيارهم فدو يرو أتي إرى دروم تي أمو سجالة كان سنجا أتي نياتا إسا يو إرى دروم تي أكنا مهنيان يو سبيخي قري إسا سنقبتي تجل ديمنا هانيان نغا سنجا مالف أتي تو إرى دروم يو قروا هقوتو نما أكنا جوتاتي سيدي إسان سنجا مترغان خينيا تدراسا إلان إيش ما شئت فإنك ميت أنقفت جراد عمري فيت أتين خني دوتا غرو أكملت دوء كم نقبل ينقي أما دوانا ما يولالتي نما قد ديسيستين سنجابر وان إنجر رتي دوانا من أدوه ما تكمغوني إن لقيني غنتا خيني سن نجرتي مو غنتا خي سنقنا نمنيك أما وكغاري تنجرون سا أدوه كما يدوه خياني نغري أدوه كما جرو دوه جربكا maali duuti kana namni marxifeteeti jecha dhugaa san ja'a seeqaatitti du'uu qabu malee du'a kanaatu ta'u bulee saqii du'a ammas maali guyyaa sadii booda namni si irraanfatu wakun karajulin in ataw ba'dahu yaquluuna marra wa hadha al-atharu jibar wakun tahi akka gurbaa takkaa tahi yeroo ati duutee addunyaa tanarraa deemte ormi si boodaa dhufe maal ja'a ونوتي برخن فانا إساتي فانا إسا خنر لالني هاديمنو هاي بر إني مسجد خينيا بر خطبة غرو تريبر إني بر أصبرت درسي كراسي سابر إني أرجع تريبر نوتيس أكا إسا تو قبنا غرتي نما أكا سيتي ملي نما غويا سديبو دا دوتي إرام فتمتو هنتهينين سنجا أكا جرب بريدا سنيتين سنجا الأطهار الأخيار صحابوت عليهم من الله الرضوان فانا إساني إساني ديمانين سنجا hangga qiyaman dhabbatutti maqaan isaaniitis alayhim min allahi ridwan numa dubbataman sinja haditha kana yoo qalbiidhaan na dhaggeeffattan ka odeesi eenyu jenne abdillahi ibni abbas jenne radiyallahu anhu wa ana abihin sinja amma inni gaafa rasulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama du amata kuda sadii ture haditha isa akhrajahu abu nu'aym fil hilyati al-awliya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a tokko mal je tabi'in tokko gafa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma du inni alima gudda ture habru hadhihi al umma sahabota qisa is haditha namni aka garitti odese nam turban sinja isanis dardarotu ma aka khayati fi khaytiti abdullah ibn abbas haditha inni odese nama nayi munjira enyutin fide ganda qisani ra me ay qisumma qisani chale rajatani namni fidun jiru hadithakum takafi ibbaja bi turbatami saddet odese me ko odese isini me ucis cagatan alona bakali di bakari hadithakum takafi ibbaja bi turbatami saddetin jeyata bi saddetin jenen ilmi akka gaaritti sammatelan ilmi akka gaaritti sammateen university mata isa qabachuu tur yoo waa'ee qur'aanaa feete si barsiisa waa'ee qur'aanaa hadithan fadhaa yoo jette haditha si barsiisa fiqii feeta fiqii si barsiisa afaan arabaa beeta afaan arabaatti si barsiisa university qabachuu tur gaafa ammaan tana jaalowwan kiyya inni du'u yeroo qabrii isa naquuf deeman hamaamaa adii takkaatu tuutu dhufee khafana isaa san keessa seentee ummatni hamaamaa san ni baasna ja'anii yeroo harka isaanii keessa naqan hamaamaa san dhaban garuu qooqota akka dhageeni yaa ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati qajat rabbina ana fi sunu khatimatin rabbina wa barij tauhid qulqullu sani fi iman sani rabbina wa ajisu meelalimi akkatti du'e garte du'a akkana du'u qaba odoo hin duune inni duratti ija cufallee dhabeen sinja ija lamaan ballaa ta'e yaa ilma abbaas ja'aniin ati sadarkaa tana akkamitti geessee jennaanini ani rabbiin
arraba gaafii bareedduu gaafatuu fi qoma waa qabattu naa kannee jeen. Maaliif gaafii yeroo barsiisaa kee gaafattu gaafii bareedduu yoo gaafatteen gaafiin teessan deebii cinaadha. Qomatti qabannaan waan inni siin joosan ati maaltu siyaaf obboleessa kee. Tanaafuu ta duraa odoon nutti hin dheereessine sa'aan isiittis xiqqoodha ishaa fi maghribaa fi ishaa jidduun. Jiruute saammadhu du'a kee duratti. Talammadaa wasihataka qabla saqamika. Fayyaa ta'e saammadhu odoo dhukkubni sitti hin dhufne. Arraan tana akka wariin jenne nu cufaatu warri as jiru dardaroota. Fayyaa teenya tana saammachuu qabna. Malee dardara kashlaphee ta'uu hin qabnu. Akkanumatti yeroo isaa nama waan hin jirre dabarsu. Filima laalaa nama dabarsu. Kubbaa laalaa nama dabarsu. Ammaan tana waan meeqaatu jira? Intarneeti jira. Intarneet sa'aa meeqa irra taa'u hin barbaachisu kana cufu. Yeroon akkana jiru ani intarneetiin faayidoomin siin hin jiru. Anis numaan faayidooma. Garuu hangam takka gartee kaa. Galgala guutuu salaata subii qatti dhabdu yoo taate funyaan hin namarraa haboon sin jedha. Fayyaa ta'e tana saammadhuuni. Yoo ati fayyaa qabu kana amma rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyatti raka'aa 12 sunnaa salaataa nuun jaan akkasimi guyyatti namni mu'minaa tokko guyyatti raka'aa 12 sunnaa salaatu qaba. Keessaawwan nuti xaalibal ilmiin sunnaadha jennee tuffachuun qabnu abadaniin sin jedha. Maaliif namni milkii fadhu maal ja'an ulamaa'iin salafaa alayhim min Allahi ridwaan waa sadii haa godhuu ja'an. Namni milkii fadhe waa sadii haa godhuu. Sadan san keessa diliilee xixiqqoo akka gurguddootti haa laaluu. Diliilee gurguddoo akka kufritti haa laaluu. Sunnaa akka farditti haa laaluu. Meelaan dilii xixiqqoo akka guddootti. Guddoo akka kufritti. Sunnaa farditti haa laaluu. Amma san salaataa jee kasimi zuhurii dura 4 zuhurii booda 2 meeqa haya maghriba booda 2 ishaa'ii booda 2 subii dura 2 12 eegasii bareedduu takkaatu jira yoo akkam xiqqaattee salaata witrii halkan keessa ta'uu ishaa'ii booda ta'uu raka'aa takkaan cufuu qabnaanii namni mu'mina rabbiin anaaf isinuu mu'mina dhugaan waa godhu raka'aa 13 guyyatti salaatu qaba. Yoo xiqqaate. Kana ammaan tana odoo si dhukkubeetii miti yoo imaltuu deemte akka nama salaatetti rabbiin jalla jalaalu rabbii sii barreessa. Akka nama ati yeroo biyya kee jirtu fayyaa qabdu. Maaliif ati gaafa fayyaa qabdu qa waan kana godhuu turte qa. Isniina khamisa 13 14 15 sommanta imaltuu deemtus guyyaa san akka nama godhetti. Malee ammaan tana yeroo keenya waan hin jirretti dabarsinee akka ijoolleen garii namni garii jiru gartee guyyaan fuudheen tuubadhaa guyyaa dulloomnee maarree hajjii dheenaa laa obboleessoo akka ammaan tanatti siif hin galmeeffamuu maal jechuudha. Ammas maaliif beektaa osan cufa turu? Fayyaa ta'e saammadhu dhukkubaan duratti yoo ammaan tana nama gaafattee milkii jechuun maal jechuudha yoo jetteeni namni garii maallaqa qabaachuudhaas hin jaa. Maallaqa qabaachuun milkiidhaas ta'uu mala yoo abbaan itti beeke yoo abbaan itti hin beekne hongoo ta'uu mala. Qissaa nu cufarraa hin dhokanneetu jira qura'aana keessatti qaaruun akkam ture maallaqa qabaachuu ture garuu maallaqni isaa jahannam isaa bite laal waliyaadu billaa. Ammaan tana fayyaa qabaachuun qananii guddoodhaan sin jaa. Waan feete godhuu dandeessaa. Mee obboleessa kiyya nan deeggartu. Odoo waan takka hin taanetti gargaarsa nama tokkootiin maletti ati lubbuu keetiif ifiif dheeyxee sagaraa seenteetitti bahuu dandeessa. Saa wallaamaasa. Nama meeqa akkas godhuu hin dandeenye jira bara. Takkaa obboleessa kiyya sagaraa seentee harka keetiin ifirraa baastee yeroo gabbaatu alhamdulillaahi rabbil aalamiin jennee ni beena. Garuu Siddiiqul Akbar Abuu Bakrin Siddiiq radiyallaahu anhu wa ardaa gaafa tokko yeroo sagaraa seenu eega san booda yeroo gabbahe harka isaa garaa isaa gubbaa kaayatiti alhamdulillaahi rabbil aalamiin je qananii ilmi namaa irra hedduun ilmi namaa dagatee jeetan. Maaliif yoo dilcorraa dheexee ilaalte dardara akka xiyyaatii fi keetii kana paaraalaayizii tahee kanaan keessaa baasan hin jiru.
laal amma fayyaa qabaachuun wallaahi qananii guddoon siin jedha qananii guddoo waan ati carraaqqatte xiqqoo haa taatu 20 haa taatu 50 haa taatu guyyatti waan si geessu takka si kanninan wallaahi qananii guddoo nama qananii jiru nuti maalitti beena nama makiinaa qabu nama mana viillaa keessa galu ni jira miti waan akkanaa seena garuu tanaa miti amma rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal nun jee barlaan milkii yeroo himu beete namni waan arkateen ammas gammaduu qaba tana في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من باب الأمانة حديث قنا قرين علماء سند إسات ضعيف جانين قروا علامة الألباني حسن إسناده كما في السلسلة رحمة الله عليهم رحمة واسعة شوف إسانيتم من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما هيذت له الدنيا بهذافيرها جي والله المستعان سنجا نمني غنمت سيني منكم اسنرا آمنا حالا نغيتين في سربي حواس إسا خيست والرئيسا خيست معافا نغي قدما حالتين في جسدي قام إسا خيست نخاته الريبا خيت الرا اجتي لمي انجرديد حركة خيت سني قوتا انو نغي جرتو بليسو عنده قوت يومي قلبني إسا خغويا خيسا برات تجرات 20 هاتاتو 50 وان غويا خيتي خاران تنا اتجرات الحمد لله وثم الحمد لله نقبض أكنما الدنيا غوتون مغولي إسيتين إسا فوليتك أبمتيتي نمني الدنيا غوتو أركتي ربي إسا غلطون فچو هنكبو هاي وان سني رجالا ربين إسلام ما إسني خن إسلام ما سني إسا غلطون فچو هنكبنو غرتي فيانو تيكبو ودول وكمني دوفي غرتي خنا نونغوني سامچو كبنو غافة توكو تاريخ توكون إسنيما نمني توكو تجارة odoo makiinaadhaan deemu jiruuti makiinaan isaan gara galteetiti warri isaa irraa du'e inni ammoo paaraalaayizii qaamni isaa guutuun obboleeyyan kiyya mataa isaa malee irratti laamsho'e garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shufeerticha isaa san najaa baase obboleeyyan kiyya ka islaamaa inni kun maallaqa kaash qofa kaash ni beetanii kaash qofa meeqa qaba ni beetanii doolaara miliyoona 600 qaba doolaara miliyoona 600 kaash qofaan sinja yeroo kana paaraalaayiz yakkan sinje qaamni guutuun irra laamshee mataa qofaatuutu sosaan amma shofeertichi isaa kuniisi warra ahlus salaahi wal fadl warra nagayaat warra sadarkaat isa kanan dhisne isuma qofaatuutu isa tajaajila jolle taga qaba san biyya biraa jiran heerumanii jiran ammaan tana yeroo garii haa sossoo jenneemi akkunumatti ciisee jiramu kam asfaatutuutu isa nyaanyaata obboleessa kiyya qaamni guutuun irra laamsho'ee akkamitti if hooqa obboleeyyan kiyya islaamaa gurbaan san dhufuu qaba gurbaan san yeroo dhufee shufeertichiisa akka dhufetti namana akkana naa godhii hin jettuun kaa qaama isaa dhiqachuu qaba nyaachuu qaba salaatuu qaba eegasiisiif dhufa qaba galgala keessa faanatti kaatii nin qaanfadhaa jee isa kanaas dararu san booda maal jeeni beetaa ajallakumullah eenyuutuutuu harka kiyya takkichaa naa deebisaa doolaara miliyoona 600 kaniin isaaf kannuu je ammaa naafi ati ifinooytu akka feete bar garuu hin beeynu yeroo dhabdee beeta as-sihhatu taajun ala ru'uusi al-asihhaa laa yaraahaa illa al-mardaa fayyaan tuni isiin tun taaja mataa gubbaa kana mateessu garte nam takka fayyaa tana hin agaruu je nama dhukkubsataa malee ammaan tana dardara ka dhukkubsattu sittiin fakkaatu garuu namuu dhukkubsatee ni beeka hatta matummaan si dhukkubnaan akkam si gooti odoo fayyaa qabnu tana saammachuudha odoo dhukkubni nutti hin dhufne
غافا أمان تنفياك أمن يرو دلقا غارك غارتي هدوم ميساني غافا ركوب سنساني دلقاتين يا ربنا أكسمتين ووفا